Hagane ke Yukrish Bakhuid, tongin duwai da atlang barake ka Sngi ka mindaga Sngi. Jingtyrwa sedang masuk ke nomor kentai pulai. Nomor kentai pulai. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus kami ulah jobya kajinya, ya ukunlah berpaskha Kristusnya roh ai mujingnya, Kristus kunlah Haleluya lagi lamrod usikuna Wanken Yesus balaupa Haleluya, haleluya Yesus Kristus lamipan ulah jobya gajinya. Kohimen ko para to nguyaw try nagamda kanega Sngi agabangila rakhe yaga Sngi Paskha tongin ngai ti how try yabar gijinang nur jingiaid linti jongi nakaba puson yaga ha kerteng uppa barukun barumen sim Bakhuid Amen. Kajinga jongo try jongi Jesus Christ but kajingi jongo blai lem bat kajinga silak jongo men sim Bakhuid kindon rengka berpi barok Engkau berfiru. kohimen ko para nginang yes ngo ya kajinga na jongo Petrus kajinga na Nyngkong jongo Petrus nagi kam jongi apostol shai hai kajing shisha jonga jimmi pa jongo Christ Bau Jesu lami pa shisha nagi bayam Kejimi pa juga Yesus Kristus kadang ai borini kadang pintanda ekamen siam jangi kadang ben kuid yangi kadang ai jingkermen yangi da kata ke jingkermen jaga jimi pa juga Yesus Kristus tongi nak sange sport dan panma pigi pop nyama ublay ulang ubat im pat udang yo i yangi udang yo i yagi pop jangi udang yo i jingduna jangi dan yo i ke jingtyrwa jangi pado kloi benirap yangi hage jingtyrwa ke jangi ko jisu ngilele pop map yangi sai kud yangi daga senam bakar doa ke jame nga Phah Haulay berempor marau. Padahal ko himen ko para balale pop shibun dagi jimperkat dagi tim dagi kam dagi jingle kalet dagi jingle pala janga dagi jingle pala janga dagi jingle pala bakau janga nama kata ngakapat ekamaya Bakhuid kawayai sa katrisuti Yaki angin bakiri kui, bagi kohimen ko para, mendawai na kabintahan siya how try ublay jungi. Ublay padon por baro nis veneyani, parindala pa pigi pop jungi, unyalam yangi siya jingi mbam jikut. Amen. Who try to ease and
Cristo isene, O Cristo isene, O Cristo isene, O Cristo isene, O Traito isene, O Traito isene, O Traito isene, O Traito isene, Burong Blejadrong, Bata Kendo Jinsu, Hagi Bendril Baro, Badon Gamon Baba, Iyayero Yame, Inapat Imane, Magyesun Burong, Magisun Yame, Kushai Ko Blazimne, Ko Badon Borbaro, Ko Kunman Weyukpa, O Try O Jesus Christ, O Kunman Product, Rakiti Mokrate, Topian Kachingkerpa, Tusiong Senayani, Detang Mame Bakhuid, Detang Mame Utrai, Uwe Bahat Litang, Mame O Jesus Christ, Mame Belong Hajing Yalong Kawe, Baru Mesibaku Jaka Burong Lupa. Amen. Top nginia duwai. Iduai na kabinda bar ke jing tumu jangi. Iduai na kabinda ka Bible Convention, Divine Mercy Bible Convention hagane ka singi sai jai. Iduai na kabinda ka jing tang Bishop Jangi Father Wilbert Marwain. Iduai na kabinda ki bapangi bashitam baro. Koblay me uba me pendroy barabor ya kabalang jame daki kun batimai to ay baki shakri jame kin imsni ya ka sakrament kabakile yopediang daga jinge da utrai jangi o Jesu Kristu kun jame uba im batsen sha renkhat badme aga jingelam kawai jungumen siem Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih nagi kamu jom ki apostol. Ti Petrus ulayang lam at ki waypat ki khatway ngut ki apostol. Badulas dang bin kren daga sur bajam ha uta upat ba. Ko paraju bat phibaro ki besong ha Jerusalem. Tu sha skori nga bat sha pangnya thu api kemut ayu kani. Tu sha skori ki negi tin korang ba Israel. Ujisu Nazareth ulalong upriu ya uba lapha da ublay kumba lapin ishai gada hapi daki kampla kijingkla bat kidak kishen di ba ublay ulale lingba jong pihi pitep yagane naba kata kalajia hateng jong pi une ujisu ya uba ublay ularai lupa kat kum kijing tumu bat kasaindo jong en sa aitino hapi bat bapi bat mapi pin sepenyap da kapapha iki reubaman bat sa napna yu Henry ublay ulapin ni pat yu ulapalat yu na kijingkum jong kijinyap namar kamla long ba kijinyap kan te koi di yu naba David ulaong syapang jong ngalayo i ya utrai hapdeng jonga barabor udon hakamon jonga kumta ngan kuslai namar kene kadonot jonga kakamen bat uthle jonga ushat kamen
Kado jonga kan snusngan ha ka jingkermen. Namar men igno ya kamen sim jonga ha kan yamra. But men sha ya ushakri be e jong me ban pul. Milaban I hanga ya kilinti kebayalam sha ka jingim. But men pendak yang ada ka jingkemen ha kamat jong me. Ko para ngadeben kan sha kedar hapi syapang ukpa tu men jongi David. Ulayak bat latap ya bat ka jingtap jong kandon hanni bat ni haduk mentaman ni. Ulalong unong itu lupa bat ulatip ba ublay ulasmay ha ba uway ni kikun jong unsyong ha ka khet jong David ulayak yu ilupa bat kumta ulakran syapang ka jingmi pa jong Mesaya. Haba ulaong syam la ino ya hakan yamra kado jong kan syam put. Ublay ulapan impat ya unehi ujisu nagi jingyam nagi bayam bat nibaro ngilong sakhi ya kane jing shisha. Lakin tir yu sya kamon jong ublay bat enda ulyo yo yang na ukpa ya mensim Bakhuid balagulat ulat heker haya une mensim halo jongi kumba phi yo bat phi yo smau menta kasmi kakten jong trai Isamu yau play. Nomor Druspa Prabhupra. Sangkhan Riu nomor Druspa Prabhupra. Riyana ngapedrisha me trajing kermenjonga Riyana trayala pedrisha me trajonga me yalong jing kermenjonga try me long kajing yo kente jana kakuri bakabaju nongjonga Riyana ngapedrisha me trajing kermenjonga ngan kerku ya utroy basnenyanga wat men mi duhi kai dono jonga ngayai bu ya utroy akma jonga ngasno sema udam hamon jonga Riyana ngapedrisha me trajing kermenjonga kemendono ba utroy udon magna kasnosyan ruka meka pajonga menom ino yang abdan kibaya menom syayu bahoban pujunom Riyana ngapedrisha me trajing kermenjonga menpeni try hana linti jingim tan hami gonjing dap jing menjunom
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Lauda pilami palembadu Christ, uwadia kie baheng, Shabau Krisudon, usyam ngakakamonupa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengka berpim, Rengka berkiru, kajin pulih naga gospel Bakhuid kat kumu Matius. kabram nami utrai. Kumta ikinte kilami kinrat na jingte. Lam ting henre dap daka jingkemen. Bat kilam mare bandra ya kane ka kubor babha hagi sinran jangu. Kendit ujesu la pau haki badula ong kublay. Kila ship ting ujesu ula ong haki. Kile yatu haki para jonga banlesha Galilea. Handa kinsa yai yanga. Kabba kikindai kilalay pai, katu katnongur kisipai, kiba ap iya kajingte, kilawan siya kanomba, bat kilayatu haki ramba lindo kat kabalajia. Kilamba lindo kilayakendu, bat kitemen kisan, bat kilayasu bui. Kila ay tengka shikade ya kisipai, bat kilabatakone. Pide ban ong, baki sinran jongu, kilawan minmi, bat kila tu iya kamet jongu, katba pidang iyo dia. Lada ulat untip ya kane, ngin sa pinngay iya u, bat pimde ban kuslay ayay. Kinongap kila shim ya kata kapisa, bat kila le kumba la ay buit yaki. Ya kane ka kana kai kidang yatu hadu minda minne hapadeng kiju. Ka gospel jong utrai Kajingara yame ko Chris. Kohimen kepada mayid hautrai Yesus Kristus. Hakene ka ayom Paskha. Ngidang ngiyos ngo yaki jimpule kabat dang pensisha shushu yangi bau Yesu ulamipat naki bayam. Katolong jong ka jinge jongi kalong ka jimipat jongu Kristus. But ngiyosno na baro arti legi jimpule mendakasni ba u Jesu la mipat na gibaya na ki sinran jogo Jesu u Petrus u balong u kli na padeng jongi apostol udang hikai ya u pain pa ya uba pela penia u la mipat na gibaya u Jesu Nazareth kane kalong ka jingjia kabakam kerpang hake jinge jongi namar ngisai om don hakinu kinu kiniyam ne shapang kinu ki ble kabaki bri ong bade ble jongi kim kiya ne bad kimipa ngi pule hake history jongi niam jong bon kibange don bon kinomialam kilawan ban yalam shapang kajinge kabaki deben im henre enta kilaya la tateki henre ondon kano ka kubor jongi hadin ka jingia henre tang hau Jesu ngidon ka kubor kabakam pella hadin ka jingia namar ulang oble pasisha but napade ki kinde balange
ngila ban yu i don kata ka jingkwa chungki ban mane yaw Jesu kila mane yaw Jesu balami pat na kibaya ka jingkot jongiru kalong kaju ban mane yaw Jesu nama ulong ublay ni mane tang ya ublay ngimchu mane ya kibriyu but lada kine ki kinde kila kala kila yo kata ka jimpersat mensiam shisundan man mane yaw Jesu kane ka ki kayangi hadu katno ngideban shimkia iya kane ka jing ki kamera ban mane yaw Jesu man ka kelekma but hawai pat ka binda ka bangilayo i kalong iya ki temen kisan kintup ya ki rempa lindo kim treban pediang iya kane ka kubor babha hoy kila bakala Nyngkong ban penyap yaw Jesu berhadin lais ni kila yo ya ka kubor uji sumdon chu haga jingte Henry na barba kim shimkwa ban pediang yaw Jesu neben ngei yaw Jesu kila stang ban tau ya ka kanda bakat baptimai kane kalong ka jingma ngilaban bakala ha ka jingim jangi lese ha ka jingya jingye jangi kala bandon ki pon ngis no tolon Henry kata ka jing tolot kamde ban pelong yangi ban pingsan yalade ne pingsan yaka jimbam shisha bulsin ki beriu ki bangop ha ka jing seniyo ha ka pop ki traishitom ki aleshitom ban buri ya ka jing shisha but ki baktriang iya ki baro ke baseniyo but niyo iru but niyo snowru haba kita ki beriu ki bam i dia ke jing shisha ki bam tre ban pediang ke jing shisha ki bam tre ban ya ban im ha ka jing mi pa jongu kris ki lakwa ban burino ke jing shisha ba ki kloiru ban pelut ya ka pesa ka tengka ban pingsan ya lade but ngimde ban kalen ya kita ki shipai ki ba kloi ban kener la ka te jongi ban pediang pesa ban sngap jar ko himmen ko para kane ka hikai yani hadu katno u bammen u klain wad hakamat ka jimmi pa jongo kris u bammen u yale shitom ban buri ya ka jing shisha ni haban logi kol badon shisha e ka jingi du kris habangi don ka jingi du kris habangi don ka jingi ba shisha e u kris ngimdon kam ban snap ikiway pinban ngisngap na utrai hi ngide bandon kata ka jingkwa bat ka jingtrai shitom hapo jangi ban snap bait na utrai habangi don ka jingar tatin habangi don ka jingti yesno kiniki kindai kim shimla ting shu habaki la i bat kila yosno bat kila yang saki pa uji sulami pat na gibaya ka jingting kala ai jaka naga benda ka jingkermen chunki baki kelalam ki kun ki bakermen ki kelalam ki kinde badon jingkamen namarba ka jimmi patu Jesu Christ kalong ka bor ka jimmi patu Jesu Christ kalong ka jinglong kabala ban penkala na dong shadong ya ka ba saudong chungi lada ngistang ban im ya ka jingim ha ka jingim chungi lada de ha ki inga sem chungi ne ha ka jaka trai jongi akano ka kabangile ngin yo por patimai baki kam ke bangimut banle kulong ki basaiso namar ngim im marweshu aka jingim jongi namar ngi im rengkat badu Jesu balami pa ubakloi ban yaisa rengkat bani kumba u Jesu la kuna u Jesu la on nga yaisa rengkat bati ngandon parabo rengkat bati hadu lawai ka perte kane kalong ka jingkula jongo kris kabam mod ngimdeshu marway ngimdeshu kibri batti ngimdeshu kibri ki badeban annud and rangide bar logi kon ki bakermen ban i ban shakri ya utrai man ka kalip ma jonga jingim ka changi tengide ban ayaw Jesu ekiwe ngide ban pensaiso ya Jesu haka jingim jongi nama u Jesu ulamipa shisha Bade
Kade yakane kapelom yangi ban ngai ban syakri yau jisu ban aiti aka jingim jongi la dadon bakeli yangi bale pi aiti aka jingim jongi bale pe pelut aka por jombi aka jingduai ni ngi mane ya uple ba im hapadeng jongi ba yaisa rangkat bangi badang ai jingkar men yangi badang ai jingkamen yangi badang palai lud yangi dena kata kadau ngi ngei hau dena kata kadau ngi idiau jisu dena kata kadau ngim treshu ben buri yakane ka jing shisha na kamat ki buriu aika bor bat ka kubor jonga jimmi pa jongu kris kadang ai jing dengan shushu yangi haga jing ai linti jongi haga jing ai pilgrim jongi sha utrai ko jisu be id pensle shushu yangi da ka bor jonga jimmi pa ka bangidan don hakane ka ayam paska aika nang yarap yangi pen kuit ya gachinge jongi kenapa nginom kelon nginom jingai nabe ngilogi kun bashisha jome enyaro ya utrai Jesus Christ Nama amen. kohimen kopara tongin pintimai gachinge jongi haganega ayom paska ngange Kau boleh buat berdua barang, ulong kau kapaning pada kindo Padahal Jesus Kristus pun memarwai jamu, utrai jami, yau berapun mensirim Bakhuid, yau berakan ke Maria Kristus, ubala syarabe uko Nius Pilatus, nasana beraliau, wilayah beratiau, wilayah syakibaya, hakasni kabalai, lemah tegibaya, Lagi syabeng, syosyakamon ukulay pa berdua baro, nang taman pa menbisari kibayi berkibaya, ngangi hau mensiu Bakhuid, hakabalang Katolik Bakhuid, haka sudah kiri kuid, haka jingmar ikipo, haka jimipat kato, haka jingimam syukur. Amin. Laispa ndripundrip. Laispa ndripundrip. Miai uyame utrai long tau namai kajing spun kajungi Ilayo upu bangsa kenmau kadang congkamu congkadem yami Tupiang kendra Tupiang slow jinaina Gadolu Zintrei Shitom Jomi To belong yaki Kadokas nam jomi To ya duai ko kemen ko para baga jingkinia jonga ba jompi kalong ka ba pdia kun hau blai upa badan bor barong Tolong dengan jenjang di jopi Nak betar kecimiro kurang bertenjomu Kecimento ini adalah dalam kucung paror kowai to sngausene ko trai ni karpar ban pediang ya ke jingtyrwa jogi pai jome ba enda la pendemai ya ki haga jingpala ya ka kerteng jome badha ka baptisma kinla ban poi shaga jingkamen bam chuka dau kris utrai jongim Amen utrai undon rengkal bat pim Rengka bakhiru token tiu ya na ki donut Ningkong isyaw trai Paginai mu ya utrai ublai jongim Kasyang hok patkaday dashisha kalong kabasyong hok bat kapade kadeti jongi bat ke jimpenim yangi
hamalla ka por banyarok yame ko kinran henry kamdam hakane ka por Paskha ngiaro pindon buram shushu yame naba yawu Kris ukun lambro Paskha jongi lakinia namar mawuke ulong ukun lambro basisha balakitna yakit pop kaparte uba da kabaya ula pindu yakajingya jongi bada kabamipat ula penyo biang yakajingim jongi namar kata habala dap mia daga jingkamen Paskha kaparte baro kawai karisa daga jingero yame ki bor benengru bat ki kinhun angel ki ruwaila yaga jingruwai jangka buram jame bat ki ya penbada kalem sange Bakhuid, utrai lekipai, mempertai sawadaga buram jome. Hosana, Hosana, Lord why you blaze your throne. Hosana, you blaze you know. And Yaro you bawan, Hagat retain mudrai, mempertai sawadaga buram jome. Hosana, Hosana, Lord why you blaze your throne. Hosana, you blaze you know. Kohimen ko param tongin sngu yaw Jisu namar ka jingkular jo men siam Bakhuid hakanega por hakanega ayam jung men siam Bakhuid ru arta inang tuwai ko men siam Bakhuid wan hiar halo jungi wei wan hiar halo kanega jingtyrwa Bakhuid jungi wakan kalalong gamet bagasnam pangin lang shisha ki kun ki Bakhuid ki bajanai ki ba yishirhen yame koblai duai na do gadonu pautrai invensle shishuyani dashisha melong Bakhuid katrai katemei jonka jingkuid barro namar katang ikarpat yame to penkuid penkantang yakini ki jingtyrwa jongi da ka bapa ya umensiyam jome kum ka umje halo jonki bakin kalalong yangi kamet batasnam jongotrai jongi u Jesu Christ Akapor baladino yavu badala ka mars ngelba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia ya u badala ai halage senran u om toshin bato bam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjonga ya ka ba enaiti naka benta jompi Hakaju keru kamenda lalebam ula shim yaka kuri badda ka ba aingu biang yame ula ayaka halagi senran u om toshim batu di nakane pi baro namar kane kalong ka kuri jongas nam jonga jongka jutang bati mai badbam jirku yaka bain penmi naka benda jompi banaka benda ki babun naka benda ki jingma pi ki pop to lega kane bankan mau yanga Kosnam makardor jongo Kris. To penkuid yani. To penkuid ki mensim hadim penkuid. To penkuid penkia yani. To yada yani na ubamen. Kajing maya jong kajinge. Katasin Bani bang yu ne upu
Pani dinagani kakuri Ipenaga jingyap jong likutrai Tatatu menwa Nama kata ngi kibapin mendaya ka jingia pat ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim badya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem nama melanyu yangi kibabit benyang hakamat jame badban shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadya me bangi ke bayo benda hakamet badas nam ukris ngilong kibala penyatali kawai da umen siyem Bakhuid Takan mau ko traya kabalang jame kabala priyang pasatala kapartay bata penjanaya ka haga jingin rengkat bado Francis upaba ko jangi Father Winbat Mawen Bishop Ilak bad baro kilinto bad kirinium Takan mau lemro ya ki himenti para shinrang bad kendai kibala yoki ya daka bakarman ya ga jimmi pa bad ya baro kibala kalatno haga jingis ne jame to pedienge ki jaga jingsha ka kuma jame To isne ingi baro ngi karpat ya me barenghat mat kamari te so de Bakhuid ka kame jonga bale u Joseph Bakhuid ko rim jaga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baro ki rikuid ki bala pensno ba me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bentale mag jingim bam jikut but bagini ro but pendan buram ya me da ukur jame u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallo hame ublay upa badan bor haga jingelo kawe jungmen siem Bakhuid barok kaburom bad ke jingero junom la junom Amen Ko himen ko para to induwai nagabinda pa aro ke jington kam shimet jongi jingtubo jongi nagabinda ke jingkoi jingkhia Duairo nagabinda ka Divine Mercy Convention haga negasni sai jai pautrai unta bonmut lembaga jingis nega jongu Kopa jongim Wa meni kalong Bakhuid ateng jame Kawan meni ma jame kalong kamon jame ha kentau kumba meni Tuai kita jima jongi kamara rasni Batu ma meni kerikar jongi Kumbangir lima pedofesio yangi Barwadiram yangi syaga jimpen shoy Henry kapulai yangi nakabasiniu To pelait yang ingi karpat ko try nagi jingsin ye barro haga jings born jamme tai jingsuk jingsain haga sngi jongi kramba naga jingera ka jingisne jamme ngilait baro bo naka pop bangin yo jingeda nagi jingjin jar barro kadbangi nang up kemelendi yaga jingkarmen Bakhuid But ka jingwan pa jung nong penim jongi u Jesus Christ. Namai ka jome ka long kalima, ka jome ka bor pagkapurom, junom la junom. Ko try Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy. Wat pe ki pop jangi hendra yaga jinge janga balang jame bad ha ka jings born jame toy haka yaga jingsuk Bad ka jingat le kawe katkum ga bon jame mame uba im badu basensha junom la junom Amen. ka jing sugutrai kandon barabo rengka bad pi Rengka bad pi dap daga jinge do trai tongin yai nguk mar clear Kunam brother Make it people birthday Joseph Ayani Gokunam grow to play Make it people birthday Joseph Ayani Gokunam grow to play Make it people birthday To I Jing Sugyani
Hakumi ukun lambro jono bele. Hakumi ubakit no eka pop jono pante. Sukitok bela korsa ka jingkawai jono ko lambro. Kendaraan ngabong pasang hau pemetrong buah kejing jema. Resyong tam lagatin kami sim jema kesakiahi. Kabmet bagas nam jono kris kandri ena sya ka jingim bam. Komunian mensim, ko Jisu jonga hanyes kem pramedon teli ha ka sakramen bukutam keduan i jame dolor ki baro pengatrang pramedwan hapo ka mensim jonga namar ba menta kuning ngamla ban pidiang jame ha ka sakramen Bakhuid tuan hapo ka donut jonga ha ka jinglong mensim ngapian jame hala ka donut pengapen yeso ila debat me Siapan kelas nami. Ngamane yame, banga idiame, Jisu ko blai jonga, Jisu ko lo jonga. Mewan banjo yana nama me isisha ablay usim jonga Ablay ko pa, ablay ko kun, ablay ko mensim Bakhuid. Imane yame, iro yame, kamdame hakane kayam Paskha, agabagin kinwa kinliyang, Yakabo Mawkhlam Jame Alo Jami Vai Pai Vai Mera Vipan Negi Vaya Badbala Pink Kai Negi Chinge Chani Iswegi Yarab Yegi Badai Ki Hame Yegi Chingim Chani Yarab Yegi Benshania Tili Tilan Yame Jisu Ai Bori Ni Minda Lembar Negi Yukhish Bakhuid Kamdame hagenega ayam jumen siam Bakhuid magindap pen kremen kasni magindap duwai men kasni amen siam Bakhuid magan pen kremen nakabinda kasni buram pentecost Jisu bayi kardo ingi pai menda kibashim menda hagenega yukirish Bakhuid menam tese halo malo kibappa kibashitam yaga jingan yaga jabe jingadu ka jabe ay maginang yo jing tengen haga jingim jabe kardo ya bawar ki to iki exam ki ba aam ki resson ki ba wani ki kam ki jang kardo ki kon ki ba sana ni pai ki ba kurteng jabe Jisu ay bor Jisu ay bor ya bawar ki kon jabe ay bor ki kon ki ba tala ay maginang im shisha mat me im shisha ha ka bor jaga jimbi pa jabe ay maginang pa biak jabe Jisu
Now bow to ki jingtyrwa ki jongki. Hallelujah, 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 To nginnia duwai. To ai baga jinga e jong kanega sakramen Paskha kan shle hagi donu jungi ikar part kotrai bayaki tu ki bamela bu hagi lindi jaga jing penim bam jik men perlong eki ki babit dor yagi jingai jame da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon renka patpim Renka patpiro. play badon borbaran karkuip uppa balukun barumen si Bakhuid. Amen. Ya lesu ban bana ya ke kubur baba jangga jimbi pa jangu kris. Haleluya, haleluya. Iso Yahweh. Haleluya. Haleluya. Nomor kendai pusan. Kendai pusan. Risakus imu pai ibneng Shadmen Maria Nabayu o jingdun laweng Alleluia Dukmen musim Maria Dukmen musim Maria Alleluia Abraham apa berdukun hamsim Bakhuid apa Nyngkong jingtyrwa amen. En je roi trai Jesu Christ. Amen.